Yes, what's up my people, reka nangire nsuza abantu babateze amatwi umuyoboro wa YouTube ni Ragrazia Africa, aho mwerereye mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Mwese mbahaye ikaze. Navuga ngo ari ibintu byinshi biri kugenda bitrendinga hano mwisi ya showbiz, hano muri entertainment muri rusange, nkuko muri kubibona muri screen yacu, muri kubona uwo bita Captain Regis. Navuga ngo he is real superstar navuga ngo ni real superstar mu rw'imisozi igihumbi, bitewe n'ibikorwa agenda akora umunsi ku munsi. Mumaje kumumenya nk'umucomedian uteye ubwoba, amaje kwigarurira imitima y'abantu batari bake hano mu Rwagasabo, mu gihugu cy'u Burundi, muri Tanzania, mu bihugu by'abaturanyi hose. Uvuze umuntu bita Captain Regis bahita bumva ari inkuru iremeye, bitewe n'ibyo akora umunsi ku munsi. Akina filime, ikirenze gukina filime arandika, ikirenze kwandika akina na comedy, kandi abimazemo igihe kitari gito. Alright, reka tuve ku muntu bita Captain Regis, reka tujye ku muntu bita Miki. Runo ruganda rwa showbiz, runo ruganda rwa entertainment arumazemo igihe kitari kinini cyane, ariko already mu gihugu cy'u Rwanda yagiye akundwa cyane, yagiye akora ibiganiro n'itangazamakuru birenze kimwe. Ubona ko umuntu bita Miki nawe akomeje kugenda akabakaba ku mitima y'abaturarwanda muri rusange. Ibyo ndagije kuvuga no much more, ibyo ntabwo ari byo bikaze, ahubwo ni kenshi abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye bashimishwa n'umubano w'uyu Captain Regis na Miki. Ni kenshi hano kuri Ragrazia Africa nkuzanira amakuru ari gutrendinga, kandi akaba ari amakuru meza cyane. Aya ntabwo ari amakuru meza cyane, ariko ni amakuru abikwiye ko wamenya. Captain Regis na Miki kuba barashwanye already ni ibintu tuzi mu makuru ari kugenda atrendinga, ariko abantu bakomeje kugenda bibaza hirya no hino, ese uyu muntu bita Miki na Captain Regis nubwo bashwanye bapfuye iki? Ni kenshi twagiye twumva amakuru agenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo umuntu bita Regis yafashe Miki ari ugukora amabi kumwe n'abandi abasore. Aya makuru ntabwo twayizeye, byadusabye kumanza twacukumbura kugira ngo twumve ese ikiganiro uwo bita Miki aza gukorana n'itangazamakuru araza gutangaza iki. Ese ikiganiro Regis Captain aza gukorana n'itangazamakuru we araza gutangaza iki? Habaye space arenze imwe ku mbuga nkoranyambaga, mu especially kuri X yahoze ari Twitter. Hari amagambo Captain Regis yavuze ashinja Miki ko yamufatanye n'undi musore, arangije kuvuga ko yamufatanye n'undi musore, arangije yerekana ifoto, arangije adescribinga uwo musore yafatanye n'uwo bita Miki. Iyo foto ntago ndaza kuyipotinga so far away, iyo foto ndaza kuyikurura nyizane hafi nawe uze kwirebera. Hari amagambo uwo bita Miki nawe yatangaje muri space yakoze ku munsi w'ejo, ariko mwe no bita ba Godfather, ari kumwe n'ibindi ibyamamare, ubwo ni ababloga kuri X. Already nshatse nakandika nkubwira ngo intambara y'amagambo yavutse hagati y'abakinnyi ba filime no bita Captain Regis na Miki. Bari bamaze iminsi bagaragaza ko bakundana, ndetse ku mbuga nkoranyambaga bafatwa nka bamwe mu bakundana bya nyabyo, kuko ni abantu bakundanaga kandi bakaba proud ku kigero. Umwe yabaga proud y'undi, bagapostingana bakabwirana amagambo meza. Ngaye nguko Captain Regis yifashishije urukuta rwa Instagram avuga ko yatandukanye na Miki, bari bamaze amezi 6 bakundana. Uyu musore
umenyerewe muri sinema y'u Rwanda yavuze ko icyatumye atandukana na Miki ari uko yamufashe aryamana n'undi musore. Ibi ni ibintu Captain Regis yatangaje yifashishije urukuta rwa Instagram. Ibi ni ibintu yatangaje yifashishije Space. Ibintu ni ibintu yatangaje yifashishije ibiganiro ni tangaza makuru. Mu magambo reka tumukotinge mu magambo Captain Regis we ku giti cye yavuze ngo Miki namufatanye n'undi musore baryamana mu gatenga, none yaje kwiriza no kunsebya ngo mumwumve ndi amapine ashaje, reka nze mbereke amashya namufatanye. Already that's why nari nkubwiye ngo ndaza gukurura ifoto y'uwo musore uwo bita Captain Regis ari ukwita amapine mashya muri rusange. Aho Captain Regis yakomozaga ku kiganiro Miki yatanze ku isheni ya YouTube ya Mi Empire guko asanzwe abigenza, ubwo yakomozaga ku iherezo ry'urukundo rwabo. Miki no reka tumukotingi. Miki yagize ati hari igihe utwara imodoka ukabona amapine yarashaje. Ibi ni ibintu Miki yavuze ugiye gusacinga kuri Mi Empire. Ni ibintu usangaho aho Miki yivugiye ngo hari igihe utwara imodoka ukabona amapine yarashaje kandi bikenewe ko uhindura. Rero iyo uhinduye ugashyiramo irindi ntabwo biba bivuze ko rya rindi waryangaga. Ibi ni ibintu Miki yivugiye hariya kuri Mi Empire. Miki yabajijwe nimba koko afashe umusore bakundana, yafashijwe nimba afashe umusore bakundanaga nk'amapine ashaje. Undi ati izi ntoki zanjye mwazibonye, hari impeta mubonamo. Ibi ni ibintu Miki we yivugiye, bivuze ko ndi njyenyine nta muntu uri kamara mu buzima bwanjye. Muri iki kiganiro Miki mu marira menshi yavuze ko yababajwe nuko yizereye mu musore nyuma yamenya ko afite umwana ibintu bigahinduka. Nyuma yo gusubiza ubu butumwa bwari bwanyuze mu kiganiro, Captain Regis yongeye asubira ku mbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amafoto y'umusore avuga ko yafatanye Miki. Yagize ati umukunzi wa Miki ni uwo, arangiza ashabona ubwo budashitashi. Mubarebe mubakunde, njye mbivuyemo sinzongera gukunda. Naho ubundi umwana nawe nakwangiye nkunda abana pe, kandi tera imbere n'abandi babibone ndakubaha. Aya ni amagambo umuntu bita Captain Regis yatangaje ku munsi w'ejo. Imbuga nkoranyambaga nyinshi zikomeje kugenda trendingisha amakuru zivuze ngo impamvu umuntu bita Captain Regis ashobora kuba yaranze Miki, impamvu nyamukuru ibyinshi inyuma nuko umuntu bita Miki afite umwana. Ariko Captain Regis we aragenda afata abanara batatamura, arababwira ngo kuba afite umwana sinamwanga kuko already nsanzwe nkunda abana, ahubwo ikimbabaje nuko niswe ipine rishaje. Ikirenze kuri ibyo nkaba naratendetswe kandi ngabibona nkabafatana hariya mu gatenga. Ngaya nguko reka dusabe tukubwira ngo mu kiganiro cyateguwe na Godfather umaze kubaka izina ku mbuga nkoranyambaga, Captain Regis na Miki bongeye gusakirana. Icyakora inshuti zabo zirimo Titi Brown na Nyambo bahoshya iyi ntambara, babasaba ko batandukana mu mahoro bakareka
kwiteza rubanda. Ngaye nguko amakuru aba agezweho hano kuri Ragrazia Africa. Turi nayo uturakora subscribe, nakubwira ngo kora subscribe uze ukora share kugira ngo bino biganiro bigere ku bantu barenze abo dutekereza. Kirenze kuri ibyo kanda akazogera bro ko twaprodinze new video uzaza ubona new notification. Reka ngushimire kubana nanjye nkubwira ngo bye.